Molim. Dobar dan. Dobar dan. Milivoj Lulek ovdje, recite mi, jesam dobio ovaj salon za piercing? Jeste, izvolite. Imam čer, znate. Da. I onda dosta ona ima visoki prag tolerancije na bol i kažu da kod manje djece da manje i boli to kad se, ne znam, uši ili nešto ono. Da. Mislili ste uši ili? Ne, mi bi njoj pupčić ispirsali. Da. Imamo mi rinčicu ovu na Hello Kitty. A sad to sve zavisi gdje ste kupili, kak je materijal, sve ono. Ma znam, znate, zato vas baš i zovem. Znate šta, puno mi njih sad ono kao su me, ajmo reći, odbili. Pa bi onda ja probao nekako to sam napraviti. A čekaj, kako mislite, zbog što je maloljetna djevojka ili? Maloljetna je, pa zato. Koliko ima godina? 6 mjeseci. A 6 mjeseci beba? Da. Pa ne znam, ne čuni me baš ni što su vas odbili, pošto je to stvarno premalo, ne daj Bože da, pošto to dijete baš ni imunitet neki nema, tako da ne daj Bože nekih komplikacija. A mi nekako baš voljeli to staviti, taj Hello Kitty. Pa možete se, ne znam, staviti, ne znam, rinčicu čisto da onako malo uštipne, ajmo reći ko štipaljkica neka. A recite mi, a s jezikom kakva je situacija? Kako mislite, što? Mislim, je li to sigurnije, bolnije, kako ide, jezik ili pupak? Bolnije svakako i što se tiče zarastanja i svega toga stvarno ono najviše se mora paziti. A onda bolje pupak onda? Bolje pupak, da, ali Ako je sad već mi kažete taj piercing, da je dosta opasan, jela, relativno, kod malog djeteta. Da. A za taj Hello Kitty, kako bi bilo da je negdje malo stetoviramo? Pa da.